Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kajing yalang Paidbah halor ka kamput kamsam, lapan long hakas ngesat jan ka khat henriu tarik uyayong arhajar arpoar, hakas nang mukro West Janta Hills District. Hakani kajing yalang lawan yeshambanta daki wahich nong nakis nong baper kathan kapun. Bat ki katu kat nengut ki riu Paidbah kumjuk ki doloi. Bakan thop u doloi ke ilaka raliang, doloi ilaka chiliang mentang, naduk kinong yalam naki kenhun seng bhalang baper bat ki wei. Bat yaka jingalang lapan yadu ba ay borlang syadam MDC kathan. Uba thai yang secretary labang nang pelut pangam raliang council. Haka jingkren mat pang ulay thu yaka ay kabelaja haki post nem ki baladam. Kata hakas nem syajar khandai spa inyo ar, haka baka sorkar Assam haswaban penbena yaka jala Meghalaya, kum ka jala kabapura. Kalawan si jubori ki mauput hasilan terkis nong kapun. Kata naduk nakasnong mukoiram hadus nong psiar. Ulaya thuru baki pulet Assam kila kem yau lembat ki wei pat ki rangba bat rak syapatok naugong tang nakadaw ba upersya yaka jingle joka sorkar Assam. Ulaya thuru baka kamput kamsam haga jingedai bat ka blok 1 kamdei syuk ban hap haga takatup yaka Japun. Henry kadai satang ban penpaino katkum baladep jurep lang daki Artli ki District Council ka United Kachar and Meeker Hills District bat ka United Khasi and Jainta Hills District. Ya ka balale katkum ka hukum jong ka sorkar Assam. Ha ka balas dang naduk ka khat hinyo terik urampang jong ka snem syajar kandai spak san popra na basu bat pendep hajri kendeng ha ka arpulai terik urampang syajar kandai spak san popra. Ha ka baladon ki jing thok jing tar bat ki sakhi satar ki babiang. Daka wei kasor baro kibawan syakani ka jingalang kilarai banjeng bet halor ka nongrim bandawa na kasorkar jela ban penpai biang ya ka blok 1 Meghalaya. 1957 March 13 Assam Gazette kaya ba pemiha Gazette kata kalongan laban benterekam ya ka dip kanikaan ka terekam nem digite kung ki minister kung MLA ng pemira ka Gazette kenapa ka terekam gitu kaan kabang ya keren bagi kani kaya to sapang kaji superseed kani karai 57 yang itu karai juga 1951 lawan dah saya ini naik keren jenglong nama iwe ki bansa keren dari kaya bangi ikalong lada pendam balarayu bagi ni kisung in one time yang sakari lajang nilai Paidbahnya turut kau kikon dihajar juga ngamongnya pikir rakyat nama rakyat diduhar kencendai kita rakyat pidai kikon dihajar juga beri nyut wat bakalaya kata pion sama noru kau kikon dihajar jangan gigi Hima sini keriya posim kadar dolai ke black one ke mamani ngani akrang itu kena ngani itu jisa ngaru kum MLA itu por ngayang herensan jangki ma rensan yarap election lebih jingkran start cepang ka black one snoba trim bangai kampani on experience kaya kamera tapti Paidbah ade cakai ba ngasnotan at pamataski ngayawan darade mendaski ngalai bat mendaski ngalai ndayag nangni ngal kami yo experience bat mendaski yagamen sim jompi hangni ngayo ban puli kantame lengba ke jengkren jompi kini ke rangba ka ngam hanga bat kani ke bangla ngam hanga menda ngan spread yaka jati kitan West Khasi Hills jangi kawi ang criminal law kawar ang common law kawalay ang civil law kawaso ang statutory law wahagani ka statutory law yang ka state Meghalaya yung tangkay nyo Conrad ka tret ne tangkay nyo Conrad ka daw kay tao yung piyo na ako urang ba Janda kulau daw pemi betul suruh ang artau hajar Klur daw ga tau sa Assam ngawtay nga ba ng fisto uday gini ka tao ba yung palat artau hajar Klur
ba ong bitan kan gani gan statutory law ko chin se khet chwa o ei ya ka thau ja sam la ne wang ni thau o ha ku ja sam mye ki yai lai ya council mye yai lai ki he chinang ni lam chinang mye yai lai na ka state laws ko ong gi la da em ko no kan ja ko ong ya dai ya phet ne la ne u ya kliang ya him ya ne em kam u discuss apo assembly lembaga assembly we sign legislative body rangkat kajing sign yang governor nyau si ong bi wa ka face one that lem keno de tuk ubor dang uwi dan new chief minister sign ni ka kot ko cha dai cha thit yang geri ke jaj beru yang ni tengah di kertas begini ko wala dia kan kami ka pot ong yumi jakmat ne banta wo yakun ni ga hok ci bon gi na lela mo de cheden yengi nang rem yengi ne banta wo ya daga ya ka kna ko ci wo ya da ya ka riti de story ni ton yong e we pi we meni ki manpa la mem ga be ga na bi boy hayong ong gi we he wo yen tli ne banta wo ya da ya ka ri wo ka jaj bro ni ka thau ka ba wo ni kiman be lemem ni man pa be kiman pa lemem ni man be ka be na be khana to yu wang em kam ka sur mi ta to u yen tli na karpat gi rurang ba u mi che khamat ba erwin kes tunga u de yen chwa ne benta u ye sai ne benta ka hok yu pe ga nga. The Article 263 must be established by the government of India. Urai kan. Nagamanong pi ke sarkar India to ubau ke kata ke interstate council wa urai ke ni kam wa mandarai ki urai ki daka luti yang ko constitution wa ka ai to nam to na pai ba to hagaju ka porle ong ai pi pengkre boy da hap lai cha supreme court pengkre le ba chapo khasi ceta cha boy ki daman ki da kloi ki wa ong ki ulai cha supreme courtแต่ในภายแต่พี่ใช้นี่ละตกอย่าช่องพี่อย่าปัดขัดมาพี่เลยเอ็มพีโอบรูว่าเอ็มรถที่กอดกิสลาวะระเอ็มพีดลอยอุชาร์มันยองกับสัญญกกิดลอยว่ายิวกิดยังไงกันเอ็มยูเอ็มดีซีอุนักพรรคเอ็นพีพีว่ายิวองยังกับใจที่เฮลส์เตสต์คาวเซิลตอนที่กิดลังกันนี่กันกิเซนบาลังก็สรุปไปว่ากิมันเบย์กิมันป้ากิว่าเฮชนองวะระดีเอ็มยูดาวก็เชียบdo ika dur khmat yang gajai bru yang ni do iki do kisnam yang ni to ne bhai te ham chim sting ni kani te karpat e kani committee yang sisen wakin kisan halang tu ameni wa sachi sen kani madan to chrai ka to tap ko u cm to em ni u only o snya ma cm lai de kani luti ko penyoi ap ya kajing yam kajing ot kajing chale bor ki kentai kena yang i kajing chakri kasnyang ka ko kabam kadi kajing sawa ka sulai kajing do thia do dem ka ting ka smi ha ka por wan gi kinong ba sulai kinong wan le bor ye yen ki boy ap na jingai wa kujut ka mansem ki yang i ne bhai le phi to ki do kisnam ki yang i wa hainim to du ka snam hi ot ka maya le ot ka history le ot kata ke gigi ko da ja ko da le bengi ga ri jan tia yang i u governor hosnam khat khinda spa samhawi chemu ga bor ga yang o ka bor yang ko constitution au phi bot thap phi support asam thap phi support kata ke Mikir Hills and North Kachar district ko hadin da khut ki ka Karbi Anglong district yakini ki chin chale ben yang ga jai bru ga yang i how the why kalat sab how we tali ne bhai ne kani to ka kantau ka kanti ko yew yo biang ya ka hok yang ni kamo yap ayo ba ejaslah perlok para cipai ya le ina ka bantau ka pecet bro wasanya ka grup yang ila ko emi rasul pai ba basala ong tip nang lot tip ya ga yi ko le pi sao tho yi ga luti ka manu u le pi tang ko em kam la to u not
Not untuk dekat jing not klebit, not ida kalenti yang ke an, not ida kalenti yang ke constitution, not ida kaluti yang ke hak yang i, ko ada ke history da saki ko, ko ada penduk ikan ke hak yang. Dia karai, wong ka sanat ko pura yu acting, manu so view daloi, ya kata ka daloi sip ko dadu. Na kayong same, jantia, kisem jantia, karpat Phew le dia kata. Wa MK do mentu mukwa pun jerong ma janjat 5 ni one by a point uma thayang ne da khanau da penyu ye ki jing tho ki jing tar da penyu ye ki sithi le go pha chadu president kari India chadu prime minister ter wa hadu Amit Shah kai ke jubab yo bhi ongki da de phai cha ki state government cha ki tagi officer cha ki tagi board wo le ki maling ki gawi haka jinge ka japot artli ki jela ka asam mo kemekle kam wakini waka sarkar India hoda poi kani ki MOU haki ke MOU member go umpuman an go kam waka sarkar India hapok artikel aspa rupauli to thunggo ya ke interstate council Ane penyogi nga ko bigyan report wa ongki kataga Manohar Institute of Defense ongkawa MK mo penbait na yung report usam yung warok kani North East cakani kata MK Jela Meghalaya Assam Nagaland MK Mizoram kumopi ni pada ya siap ni ka Tripura MK penbait report sodong diam ki hai ni onga ka demand nakani committee ne ba was ka tuma thayang doko pura mi mai ya ki sanpor rusnam go thok chiti mi yo mi ki jubab go ong ya pha site de MK mu mi ka demand mentu nakani ko committee wa ka sarkar India to bo ka ya ka interstate council ko rai ka ni ka kam ya ka North East India kata to mi ka mentu kasi kata ka rai to lai ka chaka sarkar India to lai ka sarkar Meghalaya Jaka sarkar Assam to ulai ka Tyngka Hills District Council to ulai ka Chorok Gini District Council ne ba haini da len det Conrad sama do ko burama han magni do khot yang ka NPP la u chief minister yang i Conrad sama da pen kanyu ya ka nongrem yang ka seksado dewa chiu ong me mukwa oklam na din hakmat yang meu ong da pen kanyu ka consultation with Atal Mas District Council emule ka state government naman yo barka naga 7 schedule haka 7 schedule me barka ya state government halor ka tribal land to ka 6 schedule taini ma de ubrami me han emi po NPP la da kini uma Conrad ka bor ikam ka dis council kata ongi me ko chi tane ba ita ka jikit klik yang me si ba e uma khar la si ba e wala tangwa para NPP ra kani kubor yo mun da atkabil te karmani wada ulaki te mandalek enki te dawe penhak yaw haini wa uklam sebut pengkot ada kata chaini ki thau memu de yo da not ra kini ki ne paliu utia hablok tu hitai ne bhak kani ka kamu e kalamine wa ha usakiu kani to ke blok tu la to blok wan hablok tu pentia ke sarkar Assam ke sarkar Karbi Anglo pentia ko kinapali da tip hi tok yo smart u ra ka kukri smart u chimudin smart u ya kalroi smart u mani muat mani ya chit kiat dan ni tati ya cho edat te haini mo obo kani ko wi kini ko he wa MK mi pan ya ka review ya ka Indo Nepal Friendship Treaty kata ka to ka jinga te lok wakari India wakari Nepal ko cha iki Nepali o wan da do iskiri yong i o sa gi ini ki sen halang mo ong ipi sa ba chim mi kan issue waka Indo Nepal Friendship Treaty has to be reviewed in view of the situation that the Nepalese have created in the block 1 and block 2 area where the tension and the communal tension and the communal fights that have arisen is due to the fact that there is free entry of the Nepali people without check. Kanila talk a problem of influx ko ke hap address i kanila problem
Boy mesti mengkui mendayu kita jan yo ikan ni kata pentia kita peli segini kita miu tip kata tene bahai ta to man ki husar to man ki bru ki wakit kya ki bru ko sao tu ika an ko ki ko wala ila uta ula ida kendon ka an ka jingele to mukut ka dukat kani kamadan mukut ka dukat Islam mukut ka dukat koti kadin ka sarkar ko Delhi to persiawi kan ne bahai ta memkuah kelam politics. Dari kelam politics, dari cimi kejingkain politics, warak dugo baklar ni. Henry mentu kesengi to upar khat phi ka nong rem yo ka jai bru, upar khat phi ka nong rem yo ka yung ka sam ka phi. Upar khat phi ka yi ko pan mi ya ka jingkerman, wa ka ta ka jingkerman mana mi ko. Tau rai ka wan ra ko ya kata kecikla wan ra ko ya ka thau ko thau wan ra ko ya ka ain ka kanun ka sansar ko bet ka sansar ko hok tene bhai te mal chairman pungkot asise karpat eme na I wara du medan hiu em ka posya ko yemu yara du medan hiu wa em daga bor yang ka seksedul wa klam ya ka sorka hampir khat ni wa tok NPP wa tok ute kelam ni kayu Paidbah da eu jing chania ame kelam na kata ka bor ko blau eu eme ta ini la bo ya ka jing dua ya ka ri o ka jai brui